kajing don langka H&M ribo ka mau tijun. Iwan ngene kasngi sa sisen ni kwa ban penpau halor ketika surok mau hati. Namar hadin bagila dep belibu ya kami merundam Saudi Kutisiam Pak Presiden Isong Bederu Minister yang ka PWD Road. Nah kalian kejungu hakatu kasngi ke bangila libu ya kami merundam ulah keren syai bat ulah penpau hangi keseng ba unsa penmi na ya kata ka open tendar ha boleh disembah. Hendrai ke bagi susi pat kalong ba disembah ulah kut haduk mentah ngim siam layo kai ka kubur ka bana kalian jauh di PTCM tena kalian kaseng sa sisin ngikwa ban penpau sa di PTCM kumba ulah kula Ahmad kaseng ba un penmi ya kata tendar tena kalian kaseng ngikerpat sa di PTCM ba Presiden Sensong Bederu Minister yang ka PWD Road ba udai ban penmi no mador ya kata ka open tendar na ka benda ka te ka surok mau hati ka bamut nadu na lat jegerut adu senidan ka ba kot 20 kilometer kat kum ka jingong ka jongu ba ngikwa no ban yoi ya kata ka jing sedang no kata ka jing trei namar gim kwa su ban susya penbit tang haki lat pathai kubur namar yoi ba na kapor su kapor ka te ka surok ki susya penbit tang haki por election babun ki kandidat ki bayang na mawati ki sim ba kadai ka ba kin penbit ya upai ba batang por election ki ong ba kin kular ya tu surok tingi kerpat segi pai ba jong gadong ba kathany mawati ba kim dai su penbit ya kum kita ki breu ki banwan ban penbit na batau surok na margi i ka jinge jong pai ba la na ki post nam andai ka sorkar ka sap jar hadu mentah tena kale ka seng nginom song thaj bakat bangim pat yo idak ba kin pentre yo tu surok nginom song thaj ba nginom budin ni kale ka kam hadu ba kanda urlong bat na kale ka seng nyin salek ban kenduk biang ya di PTCM halor kale ka surok bangin yo ya ka jubab ka basai